Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 23 сентябрь 2022 жыл кечки курс валюталарды көргөзүп беребиз. Биз менен болуп туруңуздар. Абдел доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 35 тыйын. Талисман плюс доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 34 тыйын. Бренд доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 70 тыйын, рубль 1357. Бренд акча алмаштыруу жай. Айыл банк доллар 82, евро 82, рубль 1 сом 25 тыйын, сатуу 1 сом 40 тыйын рубль. Тугандар лайк басып коюңуздар, башка бир тугандар да көрсүн. Престиж доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 35 тыйын. Кырк азык доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 50 тыйын, рубль 1356. МКС доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 30 тыйын, рубль 1356. Пакай банк доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 40 тыйын, рубль 1.34, 1 сом 34 тыйын, рубль сатуу 1 сом 39 тыйын. Экспо Мани доллар 82 сом 80 тыйын, евро 82 сом 60 тыйын, рубль 1356. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Ой пикирлериңиздерди комментарийге калтырып кетиңиздер.